Qusannaa cimsuun dinagdee jabeessuuf liqii deebisuun carraa hojii bal'isuuf murteessaadha jedhame. Bulchiinsa magaalaa Shaashamanitti liqii bule deebisiisuu fi qusannaa baankii siinqee cimsuu irratti koreen taaksii foorsii qooda fudhattoota kutaa magaalaa fi aanotaa waliin marii bal'aa gaggeesse. Mariin kun hojii liqii bule deebisiisuu keessatti hojii mootummaa cimsuu, qusannaa hawaasaa guddisuu fi hojii misoomaa itti fufiinsa qabu deeggaruuf qindoomina qaamolee mootummaa hawaasaa daran jabeessuun murteessaa ta'uu ibsameera. Marii kana irratti itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee magaalaa Shaashamanii obbo Amansiisaa Addunyaa amantee akka ibsanitti hojii liqii bule deebisiisuu fi qusannaa baankii siinqee cimsuu keessatti qaamoleen mootummaa sadarkaa hundatti argaman hojii isaanii itti gaafatamummaa fi kutannoodhaan akka baatan dhaamaniiru. Itti gaafatamtuun waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa magaalaa Shaashamanii addee Masarat Sammaa mariin kun hojii misoomaaf dinagdee hawaasaa cimsuuf tarkaanfiiwwan hojii irratti xiyyeeffatan hooggansaa fi qooda fudhattoota gidduutti hubannoo waloo uumuu keessatti shoora olaanaa akka qabu ibsaniiru. ኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ሉዓላዊነቷን በጽኑ መሰረት ላይ ለመገንባት ግዙፍ ፕሮጀክቶችንና ፖሊሲዎችን በስፋት በመተግበር ላይ ትገኛለች። ይህም ሀገሪቷ በራሷ አቅምና ሀብት ፈጣንና ዘላቂ እድገት እንድታስመዘግብ ከመደገፍ በላይ ውጫዊ የኢኮኖሚ ጫናዎችን በጽኑ የመመከትና የመቋቋም አቅሟን እንደምታጎለብት ተመልክቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የምረቃ ስነ ስርዓት ላይ በደረጉት ንግግር ኢትዮጵያ 30 ቢሊዮን ዶላር ወጪ በማድረግ የምትተገብራቸውን 7 ግዙፍ ፕሮጀክቶች ማብሰራቸው ይታወሳል። 5 እና 6 ዓመታት የሚተገበሩት እነዚህ 7ቱ የጉባ ብስራት ፕሮጀክቶች የኒውክሌር ማበልጸጊያ፣ በአፍሪካ ግዙፍ አየር ማረፊያ፣ የጋዝ ፋብሪካ ማስመረቅ፣ የነዳጅ መጣሪያ እውን ማድረግ፣ ሁለተኛውን የጋዝ ፋብሪካ ግንባታ ማስጀመር፣ የማዳበሪያ ፋብሪካ ግንባታ ማስጀመርና በመላ ሀገሪቱ ከ1.5 ሚሊዮን በላይ ቤቶች ግንባታን ማካተት ናቸው። እነዚህ የሜጋ ፕሮጀክቶች ሲጠናቀቁ ኢትዮጵያ በቀጠናው ያላት የኢኮኖሚ አቅም በከፍተኛ ደረጃ እንደሚያጠናክሩት መረጃዎች ያሳያሉ። ይህንን ትልቅ ሀገራዊ ራዕይ ለማሳካት በአፍሪካ ግዙፍ የቢሾፍቱ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ግንባታ ወደ ተግባር ተገብቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ግንባታውን በይፋ ባስጀመሩበት ወቅት ኢትዮጵያ ያዘችው በርካታ የአውሮፕላን ማረፊያዎችን የመገንባት ስትራቴጂ ወደፊት የአፍሪካ ግንባር ቀደም የአየር ትራንስፖርት ማዕከል ለመሆን ያለመ መሆኑን መግለጻቸው ይታወሳል። የቢሾፍቱ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ከአዲስ አበባ በ40 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝ 3500 ሄክታር መሬት ላይ የሚያርፍ ሲሆን ባህር ጠለል በላይ በ1910 ሜትር ከፍታ ላይ እየተገነባ ይገኛል። 12.5 ቢሊዮን ዶላር የሚወጣበት የአውሮፕላን ማረፊያ የመጀመሪያ ምዕራፍ ግንባታ ሲጠናቀቅ በአመት 60 ሚሊዮን መንገደኞችን ማስተናገድ ይችላል ተብሎ ይጠበቃል። አውሮፕላን ማረፊያው በሙሉ አቅም ወደ ስራ ሲገባ ደግሞ በአመት 110 ሚሊዮን መንገደኞችን ማስተናገድ የሚችል ሲሆን አሁን ካለው የቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ የማስተናገድ አቅም ጋር ሲነጻጸር በ4.4 እጥፍ ብልጫ ይኖረዋል። የዚህን ግዙፍ ፕሮጀክት የሥራ ሂደት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በስፍራው በመገኘት ተመልክቷል። በማሽነሪ ብዛቱ ቀዳሚ የሆነው የቢሾፍቱ ኤርፖርት ግንባታ በአሁኑ ወቅት በከፍተኛ ፍጥነት እየተከናወነ እንደሚገኝ የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከ8000 በላይ ሰራተኞች እንዲሁም እስከ 4000 የሚጠጉ ማሽነሪዎችና መኪናዎች በስራ ላይ ተሰማርተው እንደሚገኙ አስታውቋል። የፕሮጀክቱን ግዙፍ እንቅስቃሴ በብቃት ለማምራት ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ጥቅም ላይ የዋለ ሲሆን እያንዳንዱ መኪና እንቅስቃሴና የስራ ውሎ በድሮንና በዳሽቦርድ አማካይነት ቨርቹዋል ቀጥታ ቁጥጥር እየተደረገበት ይገኛል። አይነቱ የኦፕሬቲንግ ሲስተም በሀገሪቱ የመጀመሪያ ሲሆን በሌሎች ሀገራዊ ፕሮጀክቶች ላይ የሚስተዋሉትን የመዘግየትና የተጨማሪ ወጪ ችግሮች ለማቅረፍ እንዲሁም ፕሮጀክቱን በተቀመጠላቸው ጊዜና ጥራት ለማጠናቀቅ እንደ ትልቅ ማሳያ የሚወሰድ መሆኑን ገልጿል። ኢትዮጵያ አትችልም ምልከታን በመደመር እሳቤ
እያሸነፈች ግዙፍ ፕሮጀክቶችን እየተገበረችና ያዘለት ጊዜ እያጠናቀቀች ቃልን በተግባር እያረጋገጠች ትገኛለች። እንደ ቢሾፍቱ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ያሉ ግዙፍ ፕሮጀክቶች ኢትዮጵያን ከዓለም አቪዬሽን መሪዎች ታርታ በማስቀመጥ የኢኮኖሚ ነጻነትን የሚያረጋግጡ ለትውልድ የሚሸጋገሩ ናቸውም ብለዋል። ቡፈኒ ጥያራ ድል አዱኛ ቢሾፍቱ ጉያ ፈልከን ኩተኖ ወልራ ህንጭኔን ኢጃረማ ጅራ ጀዳን ሙሜ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ፕሮጀክቲ ሴና አፍሪካ ኬሰት ኢሰ ጀልቀባ ተኤ ቡፈኒ ጥያራ ድል አዱኛ ቢሾፍቱ ጉያ ፊያልከን ኩተኖ ወልራ ህንጭኔን ኢጃረማ አካ ጅሩ ሚኒስትሪ ሙሜ ዶክተር አብይ አህመድ ኢብሰን ዶክተር አብይ ኤርጋ ሚዲያ ዋሱማኒቲን ደበርሰኒን ፕሮጀክቲ ቡራሌ ሚሶማ አቪዬሽኒ ሴና አፍሪካ ኬሰት ኢሰ ጉዳ ከንታይ ቡፈተ ጥያራ ድል አዱኛ ቢሾፍቱ ዳዋቹ ሳኒ አዴሰኒሩ ቡፈኒ ጥያራ ኩን የሮ ጡሙራሙ ወገት ኢማልቶታ ሚሊዮና ድበቶኮፍ ኩዳን ሲማቹ ፊ ኢትዮጵያ ውርቱሌ አቪዬሽኒ አዱኛ ኬሰት ሰረርካ ዱራ ረቲ አርገመን ኬሳ ሂሪርሲሱፍ ጉያ ፊ ሀልካን ኩተኖ ወልራን ጭኔን ኢጃራማ አከጅሩ ኢብሰኒሩ ሰገንታን ደርገጎታ ኩማ ዲባ ጨራ ሆጂን ፈየደሞ ታሲሱ ኢፎም ሚኒስቴር ሆጂ ፊ ኦጉማ ሰገንታ ጋውምሳ ጀደሙን ደርገጎታ ኩማ ዲባ ጨራ ሆጂን ፈየደሞ ታሲሱ ኢፎምስ ሚኒስቴር ችራኮ ሆጂ ዳብዱማ ፍሩፍ ባንክ አዱኛ ወሊንታውን ሰገንታ ሻከል ሆጂ ራ ደርገጎታ መጋሉ ተኩዳ ቶኮ ኬሰቲ ሆጂ ራ ኦልቻ ቱሬራ ወይታማስ ጨራ ሆጂ ከናገረ መጋሉ ተኩዳ ጃቲ በበል ኢሱን ደርገጎታ ኩማ ዲባ ደበለታን ፈየደሞ ሰገንቲቻ ታሲሱፍ ተኡን ኤረሜራ ሰገንቲቺ ደገርሳ ዶላር ሚሊዮን 52 ባንክ አዱኛ ራ አርገሜን ወጎተን ለማን ዱፈኒፍ ካን ሆጂራ ኦልዩ ተው ደርገጎኒ ኡምሪ ወጋ 18 ያንገ 29 ግዱ ጅራን ፈየደሞ ተኡ ጀዳሜ ኤገልቺሳ ሰገንቲቻ ረቲ ሚኒስተር ዴታን ሚኒስተር ሆጂ ፊ ኦጉማ ኦቦ ሰለሞን ሶካ ደበለቴ ሆገንቶኒ ኦላኖ ብሮ ጂፊ ኦጉማ ናኖሌ አርገመኒሩ ወሊቲ ቀባ ዱራኒ ቦርዲ ኦገን ሰፋና ሚዲያ ኮርፖሬሽኒ ዲያቆን ዳንኤል ክብረቲፍ ገጌሳን ታሲፈ ጎርሳን ዲሞታ ዋሱማ ሚኒስትር ሙሜ ዳንኤል ክብረት ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ፊ ዋልታ ሚዲያ ፊ ኮሙኒኬሽን ወሊቲ ማኩን ፋና ሚዲያ ኮርፖሬሽን ኤርጋውንዴሰኒ ኤገሌ ወሊቲ ቀባ ቦርዲ ሆገንሰ ዳበቲቻ ተኡን ተጃጅለን አዴምሳ ወሊቲ መከሙ ምልኬሱ ኤገሌ ዳበተ ሚዲያ ጀባ ከተውፍ ጉማቻ ወላና ታሲሰኒሩ ሚኒስትር ተጃጅለ ኮሙኒኬሽን ሞቱማ ፊ ወሊቲ ቀብዱ ፋና ሚዲያ ኮርፖሬሽን ተውን ከን ሙደመን እናታ ለመለሲ ፊ ሴንሶኒ ቦርዲቻ ዲያቆን ዳንኤል ክብረቲፍ ገጌሳ ከበጃታ ሲሰኒሩ ሆጂሌ ሃንጋማ ተወጀተኒፍ ገለቴፈተኒሩ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት የሮአማ ወሊቲ ቀባ ቦርዲ ሆገንሳ ኤቢሲ ተኡን ተጃጅላጅሩ dandeetti humna raawwachiisummaa hooggansaa cimsuun gaggeessummaa bu'a qabeessa kennuun murteessaadha jedhame. Bulchiinsa magaalaa Shaashamanneetti leenjiin dandeetti humna raawwachiisummaa hooggansaa cimsuu irratti xiyyeeffate sadarkaa magaalaa hanga kutaa magaalaa fi aanaatti jiran hirmaachisuun kenname. Dandeetti hooggantoonni rakkoolee hojii keessatti isaan mudatan sirnaan hiikuu fi murtoo bu'a qabeessa ta'e yeroon kennuu isaanii cimsuuf yaadamee qophaa'uu isaatti himame. Sagantaan leenjii kanaa hojii mootummaa keessatti bu'aa qabeessummaa itti gaafatummaa fi qulqullina tajaajilaa guddisuuf mootummaa fi dhaabbilee mootummaa keessatti gahee olaanaa akka qabu himameera. Leenjicha kan kennan obbo Damisee Shittootti aanaa hojii raawwachiisaa olaanaa Osfaayoo ta'an hooggantoonni hirmaatan beekumsaa fi muuxannoo hojii isaanii daraan akka cimsatan irratti ibsa bal'aa kennuun qooda fudhattoonni akka irratti mari'atan godhameera. Itti gaafatamaan ijaarsaa paartii badhaadhinaa damee magaalaa Shaashamannee obbo Abdallaa Amaan akka ibsanitti leenjiin kun hooggansi sadarkaan jiru hojii mootummaa keessatti rakkoo sirnaan furuu murtoo yeroo sirrii fi bu'a qabeessa ta'e kennuu akkasumas tajaajila hawaasaaf kennamu fooyyessuu keessatti gahee olaanaa akka qabaatu himani. Gaafatamaan siyaasa paartii badhaadhinaa damee magaalaa Shaashamannee obbo Biraanuu Dabalee gama isaaniitiin leenjichaan dandeettii raawwachiisummaa cimsachuun misooma humna dandeettii hooggansaa tajaajila hawaasaaf oolchuu akka qabamu akkasumas namuusa olaanaan hooggansi gaggeessummaa yeroon barbaadu akka kennuu qabu himaniiru.
misooma magaalaa hammayyaa mirkaneessuuf bu'aa qorannoo fi pilaanii caasaa hojiirra oolchuun murteessaadha jedhame. Bulchiinsa magaalaa Nageellee Arsiitti Instituutiin pilaanii magaalota Oromiyaa sagantaa dhiyeessii OZMii bu'aa qorannoo fi pilaanii caasaa magaalichaa irratti qooda fudhattootaaf dhiyeessuun kallattii raawwii hojii fuulduraatiif marii bilchinna qabu taasisaniiru. Misooma magaalaa hammayyaa mirkaneessuuf bu'aa qorannoo fi pilaanii caasaa murteessaa ta'uu kan eeran kantiibaan bulchiinsa magaalaa Nageellee Arsii obbo Mo'ataa Waldee pilaaniin caasaa magaalaa gara fuulduraa tajaajila hawaas dinagdee qulqullina qabu mirkaneessuuf bu'aa olaanaa qabaachuu eeruun qorannoon dhiyaate kun rakkoolee ce'umsa misooma koriidarii fi guddina dinagdee magaalichaaf bu'uura ta'uu ibsaniiru. Itti aanaa Daayirektara olaanaa fi qindeessaa damee humna raawwachiisummaa Instituutii pilaanii magaalota Oromiyaa Taarraqany Abdul Jabbaar saganticha irratti argamuun haasawa taasisanii misooma magaalaa itti fufiinsa qabu mirkaneessuuf bu'aa qorannoo kanaan kallattii kaan hordofanii deeggarsa cimaa gochuun barbaachisaa ta'uu ibsuun hojiirra oolmaa pilaanii caasaa kanaa fi ragaalee qorannoo kanneen hordofuun deeggarsa barbaachisu hundaa gochuuf qophii ta'uu isaanii ibsaniiru. Inisheetiivii misooma koriidarii waliin walqabatees magaalota keessatti midhaaginaa fi hawwattummaa magaalaa dabaluuf iddoowwan hawwata turizimii ta'uu danda'an keessattuu pilaanii qarqara laggeenii fi haroowwanii hojiirra oolchuuf hojjetamaa jiraachuu ibsaniiru. Itti aanaa Daayirektara olaanaa fi qindeessaa damee qophii pilaanii Instituutii pilaanii magaalota Oromiyaa obbo Shallamaa Abbabaa simpooziyamichi bu'aa qorannoo dhiyaate irratti hundaa'uun hanqinnoota hojmaataa fi caasaa turan furuuf kan xiyyeeffate ta'uu ibsuun magaalattiin tajaajila hawaasummaa fi dinagdee ammayyaawaa ta'e hawaasaaf dhiyeessuuf xiyyeeffannoo akka kennitu irratti Instituutii pilaanii magaalota Oromiyaa deeggarsa ogummaa kennuuf qophii ta'uu ibsuun galma gahinsa isaa irratti qooda fudhattoonni sadarkaan jiran hunduu deeggarsa barbaachisaa kennuu akka qaban dhaamaniiru. የቀድሞ ህወሓት ቡድን በትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ላይ መፈንቅለ መንግስት በመፈጸም ያለ ግጭትና ብጥብጥ እንደማይኖር በተግባር ያሳየ ነው ፕሮፌሰር ክንዳዬ ገብረሕይወት። የቀድሞ ህወሓት ቡድን በትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ላይ መፈንቅለ መንግስት በመፈጸም ያለ ግጭትና ብጥብጥ እንደማይኖር በተግባር ያሳየ መሆኑን የመጀመሪያ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ካቢኔ ሴክሬታሪያት ኃላፊ የነበሩት ፕሮፌሰር ክንዳዬ ገብረሕይወት ገለጹ። የተለያዩ አገራት መንግስታት፣ ቀጠናዊ፣ ሀገራዊ፣ አህጉራዊ፣ ዓለም አቀፋዊ ተቋማትና የልማት አጋሮች የትግራይ ክልልን የሰላም ሂደት በሚያደናቅፈው የህወሓት ጽንፈኛ ቡድን ላይ ግልጽና ጠንካራ አቋም እንዲወስዱ ጥሪ አቅርቧል። የመጀመሪያ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ካቢኔ ሴክሬታሪያት ኃላፊ የነበሩት ፕሮፌሰር ክንዳዬ ገብረሕይወት የፌዴራል መንግስት ፕሪቶሪያን የሰላም ስምምነት ለማስጠበቅ ያሳየው ከፍተኛ ትዕግስት የሚደነቅ መሆኑን ገልጿል። የቀድሞ ህወሓት ጽንፈኛ ቡድን የፌዴራል መንግስት በመልሶ ግንባታና በፖሊሲ አስተዳደር የሰላም ስምምነቱን ለማስከበር ያደረገውን ተደጋጋሚ ጥረት ሲያደናቅፉ መቆያቱን አስገንዝቧል። በአሁኑ ወቅትም የትግራይ ክልል ህዝብ እየተቃወመ እንደሚገኝ አስመልክቶ የቀድሞ ህወሓት ጽንፈኛ ቡድን ክልሉን ወደ ዳግም ጦርነት ለማስገባት የሞከረ መሆኑን ገልጿል። በሰሜን ኢትዮጵያ ችግር ለመፍጠር የሚንቀሳቀሰው ይህ ቡድን በክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ላይ መፈንቅለ መንግስት በመፈጸም ያለ ግጭት ማይኖር ህገወጥነቱን በተግባር እንዳሳየ ተናግሯል። በአሁኑ ወቅትም ህገወጡ የቀድሞ ህወሓት ቡድን በተለያዩ አካባቢዎች የግዳጅ ወታደራዊ አፈሳ እንግልት እየፈጸመ እንደሚገኝ አብራርቷል። በትግራይ ክልል ያልተፈቱ የፖለቲካ የአስተዳደርና ተያያዥ ጉዳዮችን በውይይት ህገ መንግስታዊና ዲሞክራሲያዊ መንገድ እንጂ በወታደራዊ አካሄድ እንደማይፈቱ አስገንዝቧል። የትግራይ ክልል ከዓመታት በፊት በሰሜን ኢትዮጵያ በተካሄደው ጦርነት ከደረሰባት ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉስቁልና ሳያገግም ሌላ ግጭት መሸከም እንደማይችል ጠቁሟል። የሀገር ውስጥ ባንዳና የውጭ ባንዳን ጸረ ሰላም ኃይሎችም የኢትዮጵያን ሰላም ለማናጋት ጽምዶ በሚል ጥምረት
የክደት እንቅስቃሴ እያደረጉ እንደሚገኙ አጽንኦት ሰጥቷል። ይህ የጥፋት እንቅስቃሴም ቀጠናዊ የሰላም መናጋትን የሚያስከትል በመሆኑ በዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ጭምር ሊወገዝ እንደሚገባ አሳስቧል። ለዚሁም መንግስት ቀጠናዊ፣ አህጉራዊ፣ ዓለም አቀፋዊ ተቋማትና ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ የሰላም ሂደት ለማደናቀፍ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችን ማውገዝና ጠንካራ አቋም መውሰድ አለባቸው ሲሉ ገልጸዋል። በፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት በትግራይ ክልል የደረሰውን ጉዳት ማገገም የሚያስችል በመልሶ ግንባታ ልማትና በእርቅ ላይ የተመሰረተ ምህዳር እንዲፈጠር ያደረገ ታሪካዊ እድል መሆኑን ገልጿል። የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ የፕሪቶሪያውን የሰላም ስምምነት ለትግራይ ክልል ህዝብ ያስገኘውን እፎይታ ማደናቀፍ የሚደረጉ ጥረቶችን በጥብቅ በማውገዝ ድጋፍ ማድረግ እንዳለበት አጽንኦት ሰጥቷል። የኢትዮጵያ የወደፊት እጣ ፋንታ በሰላም ላይ የተመሰረተ ነው ያሉት ፕሮፌሰር ክንዳዬ ባለፈው ግጭት የተፈጠረው ጉዳትን በመልሶ ግንባታ ልማትና ብሔራዊ እርቅ መፍታት እንደሚገባ ማሳሰባቸውን ኢዜአ ዘግቧል። ሐዋስኒ አዱኛ ሶቺ ፈረ ነገኛ አቡት በላልፈቹ ቀባ ፕሮፌሰር ክንዳያ ገብረ ህይወት ገሬን ዱራኔ አቡት ቡልቺንሰ የሮ ናኖ ትግራይ ፎንቆልቹን ወልቲ ቡኢንሳፊ ጄቁምሰ መሌ ጅራቹ አከን ደንደኛ አገርሲሰ ጀደን እትጋፈተማ ሴክሬታሪያቲ ካቢኔ ቡልቺንሳ የሮ ትግራይ ከን ጀልቀባ ከን ቱረን ፕሮፌሰር ክንዳዬ ገብረ ህይወት ፕሮፌሰር ክንዳዬን ሞቱሞሌን ብዮታ አዳዳ ዳብሌፊ ቱምሲቶኒ ሚሶማ ናናዋ አርዲፊ ኢድላ አዱኛ ገሬ አዴም ሰነጋ ናኖ ትግራይ ጉፈቺሱ ረት ጀኖ ጭማፊ ኢፈተ አካ ፉደተን ዋምቸ ዲየሰኒሩ ሞቱማን ፌደራላ ወሊገልቴ ነገኛ ቶሪያ ኤክሲሱፍ ኦፕሲ ጉዳን አገርሲሴ ከንጀጀሙ ተኡስ ካሰኒሩ ሞቱማን ፌደራላ ዴቢሰኒ ጃሩፊ ቡልቺንሳ ሲያሳን ወሊገልቴ ነገኛ ከበቺሲሱፍ እራ ደደቢን ያላ ቱሩስ ገሬን ፊንጣሌሲ አቡት ዱራኒ ጉፈቺሳ ቱሩ በቺሰኒሩ የሮአማ ከነስ ኡመኒ ናኖ ትግራይ ያሊ ወራና ጭምሴ ሞርማ ከጅሩ ኤራኒ ገሬ ፊንጣሌሲ ኩን ገሩ ኡመታ ለሙ ወራናቲ ገልቹፍ ያላ አካ ጅሩስ ኢብሰኒሩ ገሬን ካበ ኢትዮጵያቲ ረኮ ኡሙፍ ሶቾኩን ሴሮ ናኔቻ ፎንቆልቹን ወልቲ ቡኢንሰ መሌ ጅራቹ አካ እንደንደኘፊ ሴርመሌ ሱማሳ ቀበተማን አካ ሙልሴ ዱበተን የሮአማስ በኬወን አዳዳቲ ደርገጎ ተድርቂ ወራናቲ ገልቹፍ ረክሳ አካ ጅሩ ዱበተኒሩ ዲሞኒ ሲያሳ ቡልቺንሳ ፊ ከናን ወልቀበተን ከራ መሬ ሄራ ሞቱማ ፊ ዲሞክራታዋ ተእመሌ ሂከሙ አካ እንደንደኘስ ሁበቺሰኒሩ ናኖን ትግራይ ወራና ወጎተን ዱራናን ቸት ገገፈሜን ሚዳዋ ሱማፍ ዲነግዴ ቀቀቤራ ኡቱ ሂምበየነቲን ወልቲ ዊንሳ ባቹ አካ እንደንደኘስ ኤረኒሩ ሆምኖኒ ፈሪን ነጋ ባንዶኒ ብየ ኬሳ ፊ ዲዮታላ ነጋ ኢትዮጵያ ጄቁፍ ቅንዶምና መቃ ጽምዶ ጀደሙን ሞገይን ሶቺ ገንቱማ ገጌሳ ከጅራን ካሰኒሩ በአዲስ አበባ ከተማ ገነቡት የገበያ ማዕከላት የኑሮ ውድነትን ለማረጋጋትና ምርትን በስፋት ተደራሽ ለማድረግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያበረከቱ ይገኛሉ። ምክትል ከንቲባ አቶ ጃንጥራር አባይ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የገበያ መረጋጋት የህገ ወጥ ንግድ ቁጥጥርና የኢትዮጵያ ጥምረት ግብረ ኃይል ያለፉት ወራት አፈጻጸምና የቀጣይ የክረምት ወራት ስራ አካሄድን አስመልክቶ ባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት እያካሄደ ይገኛል። በመድረኩ ላይ ባለፉት ወራት ከምርት አቅርቦት፣ ከግብይት ሰንሰለት፣ ከዋጋ ቁጥጥርና ከተያያዥ የግብይት ሂደቶች አንጻር የተከናወኑ ተግባራትን የሚያሳይ ዝርዝር የስራ ሪፖርት ቀርቧል። በቀረበው ሪፖርት ላይ በተለይም የኑሮ ውድነትን ለማረጋጋትና ከዓለም አቀፍ ገበያ አንጻር የሀገር ውስጥ ገበያን ለመቆጣጠር በግብረ ኃይሉ በርካታ ውጤታማ ስራዎች መከናወናቸው ተመልክቷል። በከተማዋ የተገነቡት ሰባቱም ሁለገብ የገበያ ማዕከላት በተጨማሪ በ256 የቅዳሜና እሁድ ገበያዎች ከግብርና እስከ ኢንዱስትሪ ምርቶች በጥራትና በስፋት ተደራሽ ማድረግ እንደተቻለ በሪፖርቱ ተገልጿል። በመድረኩ ላይ የተገኙት የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባና የኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ኃላፊ አቶ ጃንጥራር አባይ የገበያ ማዕከላቱ በከተማ አስተዳደሩ በስፋት የለሙት
ገበያን በዘላቂነት ለማረጋጋትና የአቅርቦት ሰንሰለቱን ለማስተካከል ስለመሆኑ አንስቷል። የምርት አቅርቦቱን ማሻሻልና ተደራሽነትን ማረጋገጥ ላይ ከተማ አስተዳደሩ በትኩረት እየሰራ እንደሚገኝ የገለጹት ምክትል ከንቲባው የግብይት ስርዓቱን ጤናማ ለማድረግ ህገወጥ ነጋዴዎችን ወደ ህጋዊ መስመር ለማምጣት በትኩረት ሊሰራ እንደሚገባ አሳስበዋል። በቀጣይም የክረምት ወራትም የተመዘገቡ ጥንካሬዎችን ይበልጥ አጠናክሮ በማስቀጠል በስርጭት ሂደት ላይ የሚስተዋሉ ውስንነቶችን ሙሉ በሙሉ ማስቀራት እንደሚገባ በመድረኩ ላይ ተመልክቷል። ደልደልቶታ ሴራን አላፊ ወሬን ሆጂ ኮንትሮባንዲ ረቲ ቦባን ደበለቴ ቃሙሌ ቃላይንሰ ገባፍ ሰበባ ተአን ረቲ ተርካፊን አካ ፉደተሙ ኮሬን ሁምና ወሎ ተዝገቢ ገባ ፍንፍኔ ቤክሲስ ኮሬን ሁምና ወሎ ተዝገቢ ገባ መጋላ ፍንፍኔ ራዊ ሆጂ ጂኦተን ኩርነን ደርበኒ ቆራቹን ከሮረ ጂኦተን እቲ አናን ረቲ ቆደ ፉደቶታ ወሊን ማሪያቴራ ወልቲ ቀባን ኮሬ ሁምኒቻ kantiibaa taanaa fi hoogganaan biiroo misooma industirii magaalaa Finfinnee obbo Jaanxiraar Abbaay rakkoolee gama qaala'insa jireenyaa fi daballii gatiin hawaasni irraa deddeebiin kaasuu furuuf mariin kun barbaachisaa ta'uu eeranii kana galmaan ga'uufis hojiin qindoominaa fi karooraan hojjechuu murteessaadha jedhan. Akka obbo Jaanxiraar jedhanitti ji'oottan darbanitti dhiyeessii gama meeshaalee bu'uuraatiin hojii hojjetameen gabaan akka tasgabbaa'u taasifamuu himaniiru. Humni waloo kun qindoomina isaa cimsuun gabaa irratti dhiyeessiin akkuma kanaan dura akka jiraatu hojjechuu fi seera maleessummaa gabaa keessa jiru xiyyeeffannoon to'achuu akka qabus akka galmaatti kaayatee hojjechuu qaba kan jedhan obbo Jaanxiraar haaluma kanaan qaamolee qaala'insa gabaa akka dabalu taasisan faddaaltotaa fi daldaltoota seeraan alaa irratti hordofiif to'annoo cimsuun murteessaa ta'us eerameera. Humni waloo tasgabbii gabaa kun itti gaafatama gurguddoo fudhatee sirnaan hojjechuu akka qabus ibsanii keessattuu waldaaleen dhiyeessii irratti saffisaa fi qulqullinaan hojjechuu akka qaban dubbatan. Dugaloonni gabaa gugurdoon ijaaraman xiyyeeffannoon hojii isaanii hojjechaa jiraachuu fi jiraachuu dhiisuu hordofiif to'annoo taasisuun murteessaa ta'uu ibsaniiru. Obbo Jaanxiraar ergaa isaaniitiin deeggarsii fi to'annoon walirraa hin cinne kan taasifamu ta'us ibsaniiru. Koomishiniin maree biyyaalessaa Itoophiyaa bakka bu'oota hidhattoota duraanii naannoo Oromiyaa keessa socho'aa turan waliin mari'achaa jira. Koomishinichi waltajjii maree kana kan qopheesse qophaa'ummaa hidhattoonni duraanii kunniin nageenyaaf dursa kennuun gaafii isaanii koomishinichatti kennachuuf qaban bu'uureeffachuun akka ta'e koomishineerri koomishinichaa Profeesar Masfin Ariyaan dubbataniiru. Kanaan booda Itoophiyaaf kan wayyu fuulaa fi fuulaan wal arganii olaantummaa yaadaa mirkaneessuu qofa ta'us wayita kana hubachiisaniiru. Koomishiniin maree biyyaalessaa Itoophiyaa yaa'ii isaa adoolessa 8 bara 2018 gaggeessuuf beellama qabachuun isaa ni yaadatama. Qaamolee hawaasaa garaagaraa waliin mari'achuun ajandaawwan isaanii harkaa fuudhaa tureera. Guyyaa har'aas miseensota duraanii hidhattoota naannoo Oromiyaa keessa socho'aa turanii fi waamicha nagaa fudhatanii hawaasatti makaman waliin mari'ateera. Qaamoleen hawaasaa kunniin olaantummaa yaadaaf dursa kennanii ajandaawwan isaanii qooduuf argamuu isaanii koomishinar Masfin galateeffataniiru. Qaamoleen qabsoo hidhannootti jiranis gara mareetti akka dhufanii fi carraan banaa ta'uu kun akka milkaa'uufis qaamolee mareef ዲያተን ኩኒን ገይሳኒ አከባን ጋፈተኒሩ ኦሮሚያ ክልል ታጥቆ ሲንቀሳቀሱ ቆይቶ በሰላማዊ መንገድ ወደ ማህበረሰቡ ከተቀላቀሉ የቀድሞ ታጣቂዎች ጋር በአዳማ ከተማ የምክክር መድረክ እየተካሄደ ይገኛል። ውይይቱ ዛሬን ጨምሮ ለሁለት ቀናት የሚቆይ ሲሆን የቀድሞ ታጣቂዎች አጀንዳቸውን ለኮሚሽኑ የሚያስረክቡ ይሆናል። የኮሚሽኑ ዋና ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን አሪያ በመድረኩ የገለጹት ወጣቶች ለሰላም ቅድሚያ በማስጣት ያላቸውን ጥያቄዎች በአጀንዳ መልክ ቀርጸው ወደ ሀገራዊ ምክክር ማምጣታቸውን አድንቋል። ጥያቄዎችን ይዞ ወደ ምክክር ማምጣት ለችግሮች በጋራ ዘላቂ መፍትሄ ለማስጣት ትልቁን በር እንደሚከፍትም ገልጿል። የትኛውንም ፍላጎትና ጥያቄ በመሳሪያ ሳይሆን በውይይት በመነጋገርና በመመካከር መግባባት ላይ የሚደረስበት መሆኑን ወጣቶች ሊገነዘቡ
እንደሚገባ ተናግሯል። የኢትዮጵያን ዘላቂ ጥቅም ማረጋገጥ የሚቻለው መሳሪያ ይዞ ጫካ ውስጥ በማግባት የወጣትነት እድሜን መስዋዕት በማድረግ ሳይሆን የሀገሪቱን ችግሮች በፊት ለፊት ውይይትና ምክክር በጋራ በማፍታት መሆኑን አንስተዋል። የኮሚሽኑ ዋና ዓላማ ለማንም ወገን አድሎ ሳያደርግ ሁሉንም አካላት በጠረጴዛ ዙሪያ ቁጭ ብለው ሐሳብ ለሐሳብ እንዲመካከሩ በማድረግ ለችግሮች ዘላቂ እልባት መፈለግና በጋራ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ብሔራዊ መግባባት መፍጠር መሆኑን አስረድቷል። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት የሰላም ጉዳዮች አማካሪ ብርጌደር ጀነራል ኃይሉ ጎንፋ በበኩላቸው የትኛውንም አጀንዳ በሰላማዊ መንገድ በመደማመጥ መፍታት መቻል ትልቅ እሴት መሆኑን አብራርቷል። ማህበረሰቡ በየትኛውም ሁኔታ ሰላም እንዲደፈርስ አይፈልግም ያሉት ብርጌደር ጀነራሉ ልጆቹም ከነፍጥ ይልቅ የሰለጠነ ፖለቲካን ሊለማመዱ ጽኑ ፍላጎት እንዳለው ተናግረዋል። የሰላም መንገድ ሁሉንም አሸናፊ በማድረግ ወጣቶች የነገውን ሀገር ባት አሻራቸውን የሚያሳርፉበት መሆኑንም ጠቅሷል። በአዲስ አበባ ከተማ የገነቡት የገበያ ማዕከላት የኑሮ ውድነትን ለማረጋጋትና ምርትን በስፋት ተደራሽ ለማድረግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያበረከቱ ይገኛሉ። ምክትል ከንቲባ አቶ ጃንጥራር አባይ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የገበያ መረጋጋት የህገ ወጥ ንግድ ቁጥጥርና የኢትዮጵያ ጥምረት ግብረ ኃይል ያለፉት ወራት አፈጻጸምና የቀጣይ የክረምት ወራት የስራ አካሄድን አስመልክቶ ባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት እያካሄደ ይገኛል። በመድረኩ ላይ ባለፉት ወራት ከምርት አቅርቦት፣ ከግብይት ሰንሰለት፣ ከዋጋ ቁጥጥርና ከተያያዥ የግብይት ሂደቶች አንጻር የተከናወኑ ተግባራትን የሚያሳይ ዝርዝር የስራ ሪፖርት ቀርቧል። በቀረበው ሪፖርት ላይ በተለይም የኑሮ ውድነትን ለማረጋጋትና ከዓለም አቀፍ ገበያ አንጻር የሀገር ውስጥ ገበያን ለመቆጣጠር በግብረ ኃይሉ በርካታ ውጤታማ ስራዎች መከናወናቸው ተመልክቷል። በከተማዋ የተገነቡት ሰባቱም ሁለገብ የገበያ ማዕከላት በተጨማሪ በ256 የቅዳሜና እሁድ ገበያዎች ከግብርና እስከ ኢንዱስትሪ ምርቶች በጥራትና በስፋት ተደራሽ ማድረግ እንደተቻለ በሪፖርቱ ተገልጿል። በመድረኩ ላይ የተገኙት የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባና የኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ኃላፊ አቶ ጃንጥራር አባይ የገበያ ማዕከላቱ በከተማ አስተዳደሩ በስፋት የለሙት ገበያን በዘላቂነት ለማረጋጋትና የአቅርቦት ሰንሰለቱን ለማስተካከል ስለመሆኑ አንስተዋል። የምርት አቅርቦትን ማሻሻልና ተደራሽነትን ማረጋገጥ ላይ ከተማ አስተዳደሩ በትኩረት እየሰራ እንደሚገኝ የገለጹት ምክትል ከንቲባው የግብይት ስርዓቱን ጤናማ ለማድረግ ህገወጥ ነጋዴዎችን ወደ ህጋዊ መስመር ለማምጣት በትኩረት ሊሰራ እንደሚገባ አሳስበዋል። በቀጣይም የክረምት ወራትም የተመዘገቡ ጥንካሬዎችን ይበልጥ አጠናክሮ በማስቀጠል በስርጭት ሂደት ላይ የሚስተዋሉ ውስንነቶችን ሙሉ በሙሉ ማስቀራት እንደሚገባ በመድረኩ ላይ ተመልክቷል። ደልደልቶታ ሴራን አላፊ ወሬን ሆጂ ኮንትሮባንዲ ረቲ ቦባን ደበለቴ ቃሙሌ ቃላይን ሰገባፍ ሰበባ ተአን ረቲ ተርካፊን አካ ፍደተሙ ኮሬን ሁምና ወሎ ተዝገቢ ገባ ፍንፍኔ ቤክሲስ ኮሬን ሁምና ወሎ ተዝገቢ ገባ መጋላ ፍንፍኔ ራዊ ሆጂ ጂኦተን ኩርናን ደርበኒ ቆራቹን ከሮረ ጂኦተን እቲ አናን ይረቲ ቆደ ፍደቶተ ወሊን ማሪአቴራ ወሊቲ ቀባን ኮሬ ሁምኒቻ kantiibaa taanaa fi hoogganaan biiroo misooma industirii magaalaa Finfinnee obbo Jaanxiraar Abbaay rakkoolee gama qaala'insa jireenyaa fi daballii gatiin hawaasni irraa deddeebiin kaasuu furuuf mariin kun barbaachisaa ta'uu eeranii kana galmaan ga'uufis hojiin qindoominaa fi karooraan hojjechuu murteessaadha jedhan. Akka obbo Jaanxiraar jedhanitti ji'oottan darbanitti dhiyeessii gama meeshaalee bu'uuraatiin hojii hojjetameen gabaan akka tasgabbaa'u taasifamuu himaniiru. Humni waloo kun qindoomina isaa cimsuun gabaa irratti dhiyeessiin akkuma kanaan duraa akka jiraatu hojjechuu fi seeraa maleessummaa gabaa keessa jiru xiyyeeffannoon to'achuu akka qabus akka galmaatti kaayatee hojjechuu qaba kan jedhan obbo Jaanxiraar haaluma kanaan qaamolee qaala'insa gabaa akka dabalu taasisan faddaaltotaa fi daldaltoota seeraan alaa irratti hordofiif to'annoo cimsuun murteessaa ta'us eerameera. Humni waloo tasgabbii gabaa kun itti gaafatama gurguddoo fudhatee sirnaan hojjechuu akka qabus ibsanii keessattuu waldaaleen dhiyeessii irratti saffisa
saffisaa fi qulqullinaan hojjechuu akka qaban dubbatan. Dugaloonni gabaa gugurdoon ijaaraman xiyyeeffannoon hojii isaanii hojjechaa jiraachuu fi jiraachuu dhiisuu hordoffiif to'annoo taasisuun murteessaa ta'uu ibsaniiru. Obbo Jaanxiraar ergaa isaaniitiin deeggarsii fi to'annoon walirraa hin cinne kan taasifamu ta'us ibsaniiru. Hirmaannaa fi fayyadamummaa dubartootaa cimsuu fi gurmaa'insa waldaa dubartootaa gahumsuun murteessaadha jedhame. Bulchiinsa magaalaa Shaashamanneetti mariin hooggansa paartii kutaa magaalaa fi aanaalee hirmaachisuun gurmaa'insa waldaa dubartootaa cimsuu irratti xiyyeeffate gaggeeffameera. Gurmaa'insi waldaa dubartootaa cimaan fayyadamummaa dubartootaa mirkaneessuu, hirmaannaa isaanii damee misoomaaf diinagdee keessatti guddisuu, akkasumas gahee isaanii hawaasa diinagdee keessatti qaban jabeessuuf shoora olaanaa akka qabu himame. Marichaanis haala gurmaa'insa dubartootaa sadarkaa adda addaatti jiru irratti mari'achuun ciminaa fi hanqinoota jiran adda baasuun kallattii hojii gara fuula duraa kennameera. Marii kana irratti itti gaafatamaan ijaarsa paartii badhaadhinaa damee magaalaa Shaashamannee obbo Abdallaa Amaan akka ibsanitti gurmaa'insa waldaa dubartootaa sadarkaa hundatti cimsuun dubartoonni carraa hirmaannaa fi fayyadamummaa isaanii akka mirkaneeffatan, gurmaa'insichi sadarkaa hundatti cimsuu fi qixaan hojjetamuu akka qabu kallattii